Ko je pucao? Pa iz zgrade, šta ja znam ko je pucao. Neko je, oni su još u autu, stoje unutra, ne mogu se vrniti. Evo sad smo i ovima rekli tu. Jel on išao u bijelom stojadinu? U bijelom stojadinu išao iz krova, odakle su pucali. Ovi se svi razbježali. Ko je to, šta, odakle? Izgledam kao niko, ali mi u tom momentu pucanje. Ovaj majmun nije htjeo stat, Bog te je. Pa ovaj što je bijelo stojadno, ubijen je i Kir i svi u pičku materiju. Pa ne zna se u pičku materiju. Ovaj je predsjednik mjesne zajednice, taj Tubić i Knežević. Htjeli su zgazit naše dečke. I oni kad su vidjeli ovo neće stati, jebi ga, oni su otvorili vatru i ubili i njega i Kira i svu četvoricu. Svu četvoricu? Svu četvoricu su pobili. Vi ste upravo došli iz Stenja, što se zapravo dogodilo tamo? Jel se puca, ne? Ne puca se uopšte. Tu su seljani postavili punkt i pregledavaju ko ulazi i izlazi. Nema nikakvih prepreka, nego su jednostavno stajali i zaustavljali. Čuvaj! To znam da način? Ne znam, može biti. Kir je zapravo išao na pregovore o prekidu vatre. Pa, prekidu tih sukoba nije stalna vatra, ali sukobi traju. Ne znam što da kažem.